Napravljeno da traje. Zanat je reč turskog porekla, sanat, i označava veštinu, sposobnost, struku, zanimanje, majstoriju, a odnosi se na znanja i veštine, to jest ljudske delatnosti koje se bave proizvodnjom, preradom ili uslugom, kao i održavanjem i popravkom određenih poluproizvoda i proizvoda. Ljudi koji se bave ovim specifičnim veštinama i zanimanjima nazivaju se zanatlije. Čovek je vremenom, u skladu sa svojim potrebama, usavršavao i razvijao znanja, veštine i tehnike. Civilizacijski razvoj uticao je pozitivno na ekspanziju zanatske proizvodnje, ali je sa druge strane i doveo do njihovog nestajanja usled industrijske revolucije. U celom svetu, u skladu sa prirodnim, kulturnim i drugim uslovima, razvijali su se specifični zanati. Takav je bio slučaj i u knjaževačkom kraju. Sve do 70. godina 19. veka najveći broj zanata obavljalo je tursko stanovništvo. Nakon oslobođenja od Turaka 1833. godine, ova situacija se ubrzano menja, te je zabeležen sve veći broj zanatlija srpskog, romskog i drugog porekla. U Knjaževcu je već sredinom 19. veka zabeleženo više desetina različitih zanata i veliki broj majstora, kalfi i šegrta, kao i 10-ak esnafa. Veliki broj zanata odnosio se na domaću tekstilnu radinost, preradu vune kože i izradu predmeta od vune kože i tekstila, ali i izradu alata i drugih predmeta od metala i drveta, kao i drugih potrepština za kuću i domaćinstvo. Knjaževac je ipak najpoznatiji po proizvodima od vune, dvopređnim čarapama i tkanim ćilimima, interesantnoj i bogato izrađenoj narodnoj nošnji, tradicionalno rađenoj grnčariji i predmetima od kože.